بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفق يا كريم. Shalom wa Islam wa yamika Allah subhanahu wa ta'ala. Nikumbende la sana ni salamu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walongo wajetu tuuzizie akwambaga hukumu ya mundu kudya huku ziezi siti siilepe wejo ni kwa ula panzika kuzuzumana zile ngukuzyo anankuzumizia nikuzuma nikujya kujizevezela ogajo kunyumba anajele ngukujo ubwensilamu kujya iwe halali nikutendela rampano jino nanya matu wakutenda geni na kurumiza ngazomba sevisi mufriji kuzitore mufriji kuziwika panzika wane akutumizi yangu kuzyo kuzigela mufriji kuziwika panzika riri sitisilewe vandu ni kuifaga kuzuma rano kwa mundu islamu iwe halali kuzuma ukuzya lakwezyo. Shalongo wa Islamu najibu geshuru sile najibu gakuti wejo inaga tudi paushuwa wana mundu warisite ngukuzyo kuti awele islamu. Alhamdulillah arisite madinga na niyesitite kuiganya Islamu bazi palakwe pawe pangadi uharamu wa kuzevezela ngukumpela zelakwe pawe pangadi uharamu na gatu litukwete ushuwa kuti warisiteo awele Islam warisiteo bariarisite pele sitite kurapa sheria shinga iwele gulu jawandu au kampani nijiragwile wandu wadi Islamu wako kamulagile mazengogo kukwetu ile angadivuto iwe halali wejo kuziwezela nambonina gatu litukwete ushuwa wakuti akukamulagile mazengoga wanawa Islam hizo ni makarisitego manigawa makarisite gagala mudigo ni sheria tayadi uwejo lazima jakwe tuiwambale yalakwe yakuja kuzuma ngukuzya ntundu walakweyo ni kuzuziwezi laga mtundu wa kutenda hozyo iwe haramu ninaga tulitukwete ushuwa wakuti akurishitao pakurishitaga nina kudiralaga dina dianganidiwa dia Allah pakurishita shinyamasho isitangu kujo naga tulitukwete ule ushuwa iwe haramu padigongo Allah subhanahu wa ta'ala abishete kuti wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafisqun. Kutijeuma anganya walanga nindiaga inyama aila ya kutimunda ya kurishita nganadiza adigwa dina dia Allah subhanahu wa ta'ala wa innahu lafisqun ole kunditu kuyo kurokoneshela mundu tayo wakupata rambi ninagashi jaga sinyama nambo kushirishita sinyamasho ganadiza adigwa dina dia Allah subhanahu wa ta'ala akurishita nganajila bismillahi Allahu akbar niwe haram ni nagatu litukwete ushuwa wele kuti wakurishita mushrik shoni wakurishita kurala mena gamajini au mena galakwe gabane wanga Allah subhanahu wa ta'ala ele ujinjilo haram nambo nagatu lipaka isila tena wakurishita wa abele Islam apena nganawa Islam akurishita shenene apena ngakurishita shenene baada kukwetu wa Islam ni bola kuigamile muhadithi yaweshe tumtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaweshe tukuti innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatin la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubahati faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. الحديث طويل حديث جبل جيلي نعم متى صلى الله عليه وسلم
kana yatujiganize yambone kwa bari mu hadithi jalapwe alayhi salatu wassalam ati kuti innal halala bayyinun, jitu halali jidipa kulanguka, sheria idi halali, wa innal harama bayyinun, idi haramu nombe nayo idipa kulanguka, nambo wa bainahuma, sano katikati jayaidi halali ni katikati jayaidi haramu, katikati jaji umurun mushtabihat, panaishi indu ya kuhaikazia iyi ikulanda ni haramu, soni iyi ikulanda ni halal, wa bainahuma umurun mushtabihat, tuminu watite la ya'lamuhunna kathirun minan nas, bandu ashajinji ngakumanyidila hukumu jiziyeziyene pakwambaga eleyo kwa digongo ikulanda ni haramu, zoni yo ikulanda ni halal, na ambu ashajinji ngakumanyidila hukumu jaeleyi. Sano kumbiri kwa hadithi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ni watite kuti faman waka fi shubuhati, sano bashagu ile mukupanga nyeshitendo shashika ikazia baadhi wele tawe waka fil harami, tawe agwidile mwishitendo sha haramu. Sano pakuwapo tunankukaisila kuti ana akurishita shenene kapena nga akurishita shenene, bazibelebo tayadi shindu shikuwa mkuti na mwishi ndio iwele mutashabihati. Sano ni bola kuyibambala, ni bola kuzuma buku jaumi, ni kumpa mundu jwa kupanganyaga 5 salawati, ni kumpa kutayari shite ubuku tuji sindu shauji kutili mtima ukudia uliwangadi shaka. Hadithi jini mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam watite kuti daa ma yaribuka ila ma la yaribuka, bazi nchile sindu sisi kumpa shaka na mpanga ni sindu shangashi kumpa shaka. Ni insha Allah ta'ala jele likuwa dalili jampaka ritukamushirie pakwambaga hukumu ja kudia kwanguku sialakwe siya kuzumi ziya gawandu mizika na mwini zidi ziyezisite shilebe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.